Yes, igitondo cyiza reka basuhuze mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri News Lab TV. Ni muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gashyantare 2026. Nimwemerere tugaruke turebera hamwe icyo u Rwanda rwongeye kuvuga ku mutwe wa FDLR, n'umutwe ugizwe ahanini n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ni umutwe ukomeje guhabwa byose wifuza na guverinoma ya Kinshasa kugira ngo ukomeze kugira ubushobozi bwo gutera u Rwanda. Mu minsi ibiri ishize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akomoza ku byari byatangajwe na Patrick Muyaya, ni Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, akaba n'umuvugizi wa guverinoma wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko yari yaherutse kuvuga ko FDLR ngo nta igihari, nyuma y'uko Patrick Muyaya yari yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 FDLR itakabaye kiri ikibazo ku Rwanda. Nduhungirehe rero akaza akiri umucyo ku byari bimaze gutangazwa na guverinoma ya Kinshasa, agaragaza mu by'ukuri ingero zifatika zigaragaza uburyo uyu mutwe ugihari kandi ukifite ingengabitekerezo, akaba ari nayo ukomeje gukwirakwiza mu karere k'ibiyaga bigari. Nduhungirehe rero kandi akagaragaza ko mu by'ukuri icyo u Rwanda ruzakora ari ugukomeza kwirindira umutekano mu buryo buhamye. Reka rero kuri inshuro tugaruke turebera hamwe icyo Nduhungirehe yagaragaje, avuga ko imvugo z'urwango zitazacika mu karere mu gihe FDLR kiriho. Turabikomozaho, hanyuma turanyarukira makuru ari kuvugwa cyane muri Uvira nyuma y'uko umupaka w'u Burundi ufunguwe. Byongeye kuba mu by'ukuri biba byiza cyane, ariko kandi impungenge z'umutekano igihugu cy'u Burundi kiracyagaragaza ko kikizifite, bishobora kuba mu by'ukuri impamvu ishobora gutuma uyu mpaka ufungurwa igihe gito. Turashe tubikomozeho, ariko kandi ubwo munyemerere tunarebera hamwe byinshi kuri aya makuru avugwa ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma y'uko bari mu bice bya Baraka bamaze iminsi bataka inzara. Ubu noneho baravuga ko imyenda cyangwa se impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi ngo yuzuyemo inda, ku buryo rwose ngo bashobora no kurwara icyitwa typhus, n'indwara n'ubundi ikomoka ku nda. Abasirikare ba FDNB rero bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutabaza umwisi n'umugenzi. Turaje muri aya makuru tubirebera hamwe gatanu ku kandi. Tshisekedi ari mu myiteguro yo kwakira barimo Kayumba Nyamwasa i Kinshasa, turabikomozaho. Hanyuma Maître Nyarugabo yahasi ibibazo abarimo Amerika, Qatar na Perezida Ndayishimiye. Ndaje tubive imuzini muzingo muri amakuru. Ibitero bya FARDC na Wazalendo mu bice bya Katoyi na Kibabi byasize abaturage benshi bahunze, hari n'abasize ubuzima. Iyi nkuru turaje komozeho tuyive imuzini muzingo, babwire ku mikoranire guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kugirana na guverinoma ya Afurika y'Epfo mu gufatanya mu buryo bwo kubaka igisirikare cya Kongo FARDC. Gatanu kuri gatanu nongeye kuba ikaze. Reka mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone hano kuri News Lab TV. Ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Kanda subscribe cyangwa sabone, kanda like tubone kubikunda, tanga igitekerezo cyangwa se comment usizemo udutima kabisa n'izina ryawe uvuge nawe uherereye, tuzajya tugusuhuza hanyuma unasangiza abandi aya makuru. Hanyuma reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yongeye kugaruka akomoza ku kibazo cy'umutwe wa FDLR. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko imvugo zibi urwango zizakomeza gukwirakwira mu karere mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 ukiriho. Ni mu nama mpuzamahanga yo kurwanya ivangura yabereye mu Busuwisi kuri wa 23 Gashyantare. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko iyi mvugo zibi urwango zitarwanyijwe zigafatwa nk'amagambo asanzwe, zigahindurwa igikoresho cya politike, ziba intangiriro y'ibikorwa by'urugomo. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko nubwo hashize imyaka 25 hasohotse itangazo rya Durban ry'ubufatanye bw'ibihugu mu kurwanya ibikorwa by'ivangura n'uburyo butandukanye, imvugo zibi urwango n'ubugizi bwa nabi bikomeje kandi ngo ntihagira ingamba zifatwa.
hanyuma rero yatanze urugero ku bibera mu karere ka Afurika y'Ibyaga bigari, aho umutwe wa FDLR wahawe indaro mu burasirazuba bwa Kongo, nyamara bawushinze barakoze jenoside bakanafatirwa ibihano n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Ati ingengabitekerezo ya jenoside n'imvugo zibiba urwango ntibyacitse nyuma y'umwaka w'1994, byarasigasiwe bibona ubutaka burumbutse mu burasirazuba bwa Kongo. Gukomeza kubaho kwa FDLR, umutwe wa genosideri wafatiwe ibihano na Loni, washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bigaragaza uburyo kudahana bituma ingengabitekerezo mbi ikomeza kubaho igakwirakwira mu bisekuru. Minisitiri Nduhungirehe rero yagaragaje ko iyo imvugo zibiba urwango ntacyo zikozweho, bibyara ingaruka zirimo kuba abenegihugu bafatwa nk'abanyamahanga, ibibazo byabo bikirengagizwa, ivangura rigakorwa mu buryo bwagutse rikinjira mu nzego za politiki n'iz'umutekano n'iz'igisirikare, hagakurikiraho urugomo. Ati igihugu cyacu cyashegeshwe n'imvugo zibiba urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside mu mwaka w'1994. Dukomeje kubona izo mvugo zikwirakwira mu karere kacu, cyane cyane mu k'ibiyaga bigari n'uburasirazuba bwa Kongo, aho imvugo zibiba urwango zikomeje kuba imwe mu mvugo zikomeje kuba aho imvugo zibiba urwango zikomeje kuba imwe mu mpamvu muzizi intambara n'ikibazo cy'ubutabazi byisubira. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri komine Minembwe, abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibitero, inzira zibahuza n'abatuye mu bice bindi zigafungwa, ibyerekana ko hari umugambi wo kubatsemba. Ati ibi ni ibimenyetso byerekana neza ibikorwa by'itsembabwoko bikomeje bikaba ikimenyetso gifatika cy'ibyaha bikorerwa inyokomuntu. Yasabye umuryango mpuzamahanga gushyira imbaraga mu kurwanya imvugo zibiba urwango, kandi bigakorwa bwangu, kuko guceceka no kwirengagiza byongerera imbaraga abifashisha amoko no kwambura abantu ubumuntu nk'intwaro barwanisha. Minisitiri Nduhungirehe yasabye ko hajyaho urwego rw'akarere ruhuza ibihugu byiyemeje kurwanya bifatika imvugo zibiba urwango n'umuco wo kudahana rushobora no kwinjiramo n'abafatanyabikorwa. Hanyuma ni munyemerere dukomoze ku biri gutangazwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, duhita twinjira mu makuru n'ubundi ari kuvugwa muri teritwari ya Uvira, mu bifite aho bihuriye n'ubundi n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo murabizi ko umupaka wa Gatumba wanamaze gufungurwa, ntibikiri inkuru, turaje turebere umwe ahubwo amakuru ari kuvugwayo. Abasirikare b'u Burundi rero, abasirikare b'u Burundi bwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bafite ubwoba bwo kurwara indwara ya tifas ikomoka ku nda, ni kubera kutitabwaho. Baravuga ko rwose ngo babayeho mu buryo bugayitse cyane. Mu Kuboza umwaka ushize, Burundi bwacyuye zimwe mu ngabo bwari bufite muri iyi ntara Kivu y'Amajyepfo, ni mu rwego rw'ibyo bwise kubahiriza amasezerano ya Washington, ariko buza gusiga mu mujyi wa Baraka batayo zigera kuri 3 z'abasirikare. Aba basirikare rero kuri ubu baravuga ko basa n'abatanzwemo ibitambo, ahanini bitewe no kutitabwaho na leta yabo. Mu gihe mu minsi ishize abasirikare bari Baraka bavugaga ko bugarijwe n'inzara, kuri ubu baravuga ko nyuma y'amezi menshi badahembwa bashobora kurwara indwara ya tifas ikomoka ku dukoko turi mu inda. Umwe mu basirikare watabaje ishyirahamwe Fokode aragira ati mwigeze gutanga inkuru y'abasirikare barwariye bwaki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibyo kurya byabo byibwa n'ababayobora. Ubu nabwo mu minsi iri imbere muzumva abarwaye tifas, muzi ko ari indwara itakiboneka. Ati bizaba ari ishyano kumva umusirikare uri mu butumwa bw'igihugu byitwa ko ahembwa hanyuma akarwara inda iturutse ku nda. Ati inda nazo zikaba ziva ku isuku nke. Yavuze yungamo ati mu by'ukuri ubu abasirikare boga amazi yonyine ntitumesa kubera ko nta gasabune. Ni ukuri turakwinginze mu dutabari
tukwifurize ubu butumwa mu bugeze kure. Abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bavuga ko batazi niba bakira abasirikare b'igihugu cyangwa se baribagiranye, bagasaba Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo kubitaho. Amakuru rero akavuga ko kuva mu Kuboza bari abasirikare batagihabwa amafaranga angana n'amadolari 50 yo kubatunga ngo bahabwaga buri kwezi, ibyo yatumye benshi muri bo batwara inda kubera isuku nke. Hanyuma rero ngo bagiye barwara inda kubera isuku nke. Abasirikare b'abarundi rero bavuga ko iyo bagerageje gusaba ababakuriye ndetse no babasaba kubavuganira, birangira bashubije ko ibibazo bafite biterwa n'akazi gake mbere yo kubajyana muri siporo no mu bindi bikorwa nk'uburyo bwo kubima umwanya wo gutekereza. Bavuga kandi ko mu gihe babaga bandikiwe amacupa 2 y'amazi kuri buri musirikare, kuri ubu asigaye anyobwa n'abofisiye gusa. Kuri ubu amakuru avuga ko usibye abasirikare bari Baraka, abandi b'u Burundi basigaye muri Kongo bari mu teritwari ya Mwenga, ni mu gihe abandi bakiri mu mujyi wa Kaleme. Nibyo ngibyo rero biri kuvugwa ku ngabo z'u Burundi, uburyo ziri gutaka inzara, uburyo ziri guteseka mu buryo bugiye butandukanye kandi bubabaje cyane. Hanyuma reka mpere kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu Rwanda. Ni inkuru itari nziza, abamuzi baramuzi. Ni umupolisi mukuru wari mu kiruhuko cy'izabukuru, Chief Superintendent ni Chief Superintendent of Police CSP Richard Kamanzi w'imyaka 57 ngo yapfuye kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026 nyuma y'uko urukuta rw'iriye inzu ye nyuma y'imvura nyinshi. Iyi mpanuka yabereye mu kagari ka Kibagabaga, umurenge wa Kimironko, mu karere ka Gasabo, ahagana saa 7 z'amanywa ku munsi w'ejo ku cyumweru. Amakuru atangwa na polisi y'u Rwanda aragaragaza ko amazi yaturutse mu kibanza kiri haruguru ye yacengeye mu butaka, byatumye rero urukuta rwari rwubatswe ku ruzitiro rugwa aho rwaguye ku gice cy'inzu cyarimo icyumba yaruhukiragamo. Nyakwigendera Kamanzi yari yarasezeye mu mirimo ya polisi y'u Rwanda afite ipeti rya Chief Superintendent of Police. Urupfu rwe rwemejwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weraris Gahonzire, watangaje ko inzego zibishinzwe zahise zitabara. Yagize ati, twihanganishije umuryango wabuze uwabo muri ibi bihe bikomeye. Igikorwa cyihutirwa no gushakira aho kuba by'agateganyo abari batuye muri iyo nzu yangiritse. Polisi kandi yasabye abaturage kwitwararika muri ibi bihe by'imvura nyinshi, bakita ku miyoborere y'amazi aturuka ku mazu yabo ndetse no ku butaka bubegereye, bakirinda gufunga inzira z'amazi no kugenda mu mvura nyinshi cyane. Ni inkuru y'agahinda. Reka twifurize afande Richard Kamanzi iruhuko ridashira. Imana y'amahoro imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma ku mupaka wa Bujumbura, ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi, nyaboneka ku mupaka wa Gatumba ndetse na Vugizo, ahangaha haturutse inkuru nziza rwose yuko Uburundi mu gitondo cyo kuri 23 Gashyantare 2026 leta y'u Burundi ngo yavuye kwizima, yafunguye umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murumva ko hashize amezi 2 uyu mupaka ufunzwe. Abantu ba mbere bamaze kubona ibyemezo bibemerera kujya muri Kongo. Ni icyemezo cyatanzwe n'urwego rw'u Burundi rushinzwe abinjira n'abasohoka bakomereza urugendo mu mujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Gatumba na Vugizo mu ntangiriro z'Ukuboza umwaka wa 2025, ubwo ihuriro AFC/M23 rirwanya leta ya Kinshasa ryafataga umujyi wa Uvira. Yasobanuye ko rero imipaka iba ikomeje gukora umutekano w'abarundi, cyangwa se leta y'u Burundi yasobanuye ko imipaka ibaye yakomeza gukora ngo umutekano w'abarundi ngo wajya mu kaga gakomeye. Ubwoba bwa leta y'u Burundi ahangaha bwatewe hanini n'uruhare guverinoma y'u Burundi ifite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane ko ingabo zayo nazo zirwanya AFC/M23. Uyu ni umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi, ufatanyije na MLDP twirwaneho
igenzura komine Minembwe. Muri Mutarama uyu mwaka AFC M23 yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze mu mahoro. Ingabo za leta ya Kongo ndetse ni coalition birumvikana zaje kuwinjiramo tariki 18 ni Mutarama, ariko leta y'u Burundi igaragaza ko igihe cyo gufungura impaka kitaragera. Tariki 29 Mutarama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yabwiye abanyamakuru ko hafi y'umupaka hakiri abafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, bityo ko umupaka wa Gatumba na Vugizo izakomeza gufungwa. Minisitiri Bizimana yagize ati kugira ngo imipaka ifungurwe nuko tuba twarebye neza ko nta ntambamyi, kuko kuyifungura no munsi ngo ejo uyifunge kubera ko mutiteguye neza, mutarebye neza ko ibisabwa byuzuye ntacyo umuntu yabakoze. Impunzi z'Abanyekongo zahungiye mu Burundi mu kuboza umwaka 2025 zibarirwa mu bihumbi 100 zakomeje gutakamba zigaragaza ko ubuzima bwo mu nkambi bushaririye, zasabye gufungurirwa inzira zigasubira iwabo. Hari impunzi zafashe icyemezo cyo kunyura mu nzira zishyira ubuzima bwabo mu kaga, zambuka umugezi wa Rusizi zifashishije amajerekani n'izindi ziharuswa abashinzwe umutekano n'imbonerakure bazifasha kwambuka. Minisitiri Bizimana rero ati twebwe turifuza ko abo bakongomani basubira iwabo bagasubira mu byabo, ariko twebwe ku gice cy'u Burundi tukavuga tuti hari bitaragenda neza kugira ngo iyo mipaka ifungurwe. Ndagira ngo rero nihagera ati ngira ngo nihagera muzabimenyeshwa. Hari impunzi nyinshi rero z'Abanyekongo zapfiriye mu nkambi zo mu Burundi zibitewe n'indwara ziterwa n'umwanda ndetse no kubura ibiribwa. Leta y'u Burundi rero yaratabaje isaba abaterankunga kuyifasha kuzitaho kuko zari zararenze ubushobozi bwayo. Icyemezo cyo gufungura umupaka wa Gatumba gifashwe nyuma y'ibiganiro byahuje abayobozi bo mu Burundi n'abo muri Kongo. Uwo rero umupaka wa Vugizo wakomeje gufungwa kubera ko ibice biri hafi yawo bigenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Hanyuma ibi bibaye mu gihe hashize iminsi tubabwiye uruzinduko rw'umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi cya Kongo nako yagiriye hariya mu gihugu cy'u Burundi, i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bikavugwa ko ari misiyo yari ibanga, ariko abenshi batangiye kubisanisha no kuba uruzinduko rw'uyu mugambi mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant General Banza Jules Mwilambwe yagiriye ku wa 4 tariki 14 Gashyantare i Bujumbura. Birashoboka ko ngo rwaba rwaraganiriwemo ibijyanye no gufungura uyu mupaka, kuko amakuru y'uruzinduko rw'uyu musirikare i Bujumbura yari yatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Pero Ruwala uzwiho gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere mu butegetsi bwa Kongo Kinshasa. Nago yigeze ajya muzinga tubwire ati wenda ntago mbega twigeze tumenya impamvu y'uru ruzinduko, ariko birumvikana ko niba rwarabaye tariki 19 umupaka ukaba ufunguye tariki 23, biragaragara ko impande zombi zishobora kuba zarabiganiriyeho. Bikanavugwa ko kandi hari indi myanzuro yafashwe, dore ko Kinshasa ngo iteganya kugaba ibitero bikomeye muri kiriya kibaya cya Rusizi, bikaba mu mugambi wa Perezida Tshisekedi wo kwisubiza ibice bitandukanye leta ye yambuwe n'umutwe wa M23 by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu umaze umwaka mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ni umugambi byitezwe ko ngo ugomba kunogerezwa hagati ya Lieutenant General Banza Mwilambwe, ubwo babiganiriyeho. Hari n'ibyanzuye tutamenye, ndetse n'abagenzi be mu ngabo z'u Burundi by'umwihariko umugambi mukuru w'izi ngabo z'u Burundi uyu General Prime Niyongabo. Imwe mu ngingo zaganiriweho rero ni ifungurwa ry'umupaka, urabona ko rwose byamaze kuba bishyirwa mu bikorwa. Ni Uvira imazemo iminsi umutekano muke by'umwihariko bijyanye n'umutekano. Uyu mupaka wa Gatumba Vugizo uri muri commune Kavimvira, niba nibuka neza, imwe mu 13 agize uyu mujyi wa territoire ya Uvira. Hamaze iminsi havugwa imirwano ikomeye cyane muri axe za Mulongwe, ukumva ngo abazalendo bakomeje kurasana, ko twumva kenshi ko habereye imirwano y'amatsinda y'abazalendo ibiherutse kuberayo. Namakuru avuga ko hari imirwano ifitanye isano n'amakimbirane ku micungire y'inyanja n'imisoro imwe n'imwe ku rwego rw'aho hantu aho muri Mulongwe yabaye hagati y'abazalendo. Ibirabyo byakomeje gutera impungenge abaturage muri Uvira. Kandi
ukurikije imiterere y'uyu mujyi wa Uvira n'uburyo umutekano utifashe neza, hamaze iminsi havugwa imirwano hagati ya coalition ndetse ngo n'abarwanyi ba M23 hariya muri axe za Remera ni muri Uvira. Ama silent operations yagiye akorwa ngo n'intare za Sarambwe M23 hariya ku mipaka ya Gatumba na Vugizo ngo yahitanye abarundi batagira ingano. Twakomeje kugenda tubigarukaho, mbega impungenge z'umutekano w'Uburundi zone nyinshi, ariko no gufungura uyu mupaka reka tuze turebe icyo biza gutanga. Abaturage bo batangiye kubyishimira, dore ko hari n'abatangiye kubona ibyangombwa bibemerera gutambuka bagiye berekeza Uvira. Ibintu bikaba kuri ubu ari uburyo cyane. Hanyuma reka ngaruke muri Kivu y'Amajyaruguru mbabwire ku mirwano karundura karahutaka yavuzwe cyane mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri teritwari ya Masisi. Ku cyumweru tariki 22 ibice byo muri teritwari ya Masisi bitandukanye byagiye bigagwamo ibitero by'ingabo za leta zizwi nka FARDC zifatanyije n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo na FDLR mu bice bya Katoyi na Kibabi. Amakuru aturuka muri ibyo bice agaragaza ko amagana y'abaturage bahunze ingo zabo mu gitondo cya kare bakwira imishwaro berekeza mu bice batekereza ko bifite umutekano. Abaturage bakavuga ko bumvise urusaku rw'imbona ziremere n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba n'akaduruvayo mu bice bitandukanye ahitwa Katoyi, Kibabi no mu nkengero zaho. Hanyuma ibitero byabaye hashize iminsi mike indi mirwano ibereye Rubaya. Aka ni agace gafite akamaro kanini mu bukungu kubera amabuye y'agaciro ahacukurwa, cyane cyane koruta. Ihohoterwa rikomeje muri Masisi rero rigatuma abaturage babaho mu buzima bwo guhunga no kudatekana, aho bamwe batangiye kugana ibigo by'impunzi ziri Igoma no mu tundi duce tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru tugenzurwa na AFC M23. Amakuru yibanze avuga ko hapfuye abantu benshi muri iyo mirwano, nubwo umubare nyakuri utaramenyekana neza kubera imbogamizi z'itumanaho n'umutekano muke bikoma mu nkokora abagerageza kugera habereye imirwano. Abaturage bavuga ko ngo hari abasivile baguye muri ibyo bitero, abandi bagakomereka bikomeye, n'inzu n'ibikorwa remezo bikangirika mu buryo bukomeye. Imiryango itabara imbabare iragaragaza ko rwose hakenewe ubutabazi bwihuse burimo ibiribwa, amazi meza, ubuvuzi ndetse n'ubuhungiro bw'igihe gito kubimuwe n'imirwano. Teritwari ya Uvira ya Masisi kandi imaze imyaka myinshi iri mu bibazo by'umutekano bitewe n'imitwe yitwaje intwaro ikorera bya hafi cyangwa se ikorana bya hafi na leta ya Kinshasa iharanira kugenzura ubutaka n'umutungo kamere. Kuva umutwe wa M23 wongeye kubura imirwano muri 2021, imirwano hagati yawo n'ingabo za leta yakomeje guhindanya isura y'igihugu no guhinduranya ibice bigenzurwa n'impande zombi. Muri 2023 na 2024 habaye ibiganiro by'amahoro byayobowe n'ibihugu byo mu karere, birimo ibiganiro bya Nairobi, Rwanda ndetse n'ahandi, ariko kandi ntibyatanze umusaruro wifuzwaga. Masisi kubera ko bihana imbibi n'izindi teritwari nka Rucuru na Nyiragongo ndetse no kuba hafi y'umujyi wa Goma, ifatwa nk'igice cy'ingenzi mu by'umutekano ndetse n'ubukungu bwa Kivu ya ruguru. Abaturage ba Kongo rero, inshuti z'iki gihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga barahamagarirwa kugira icyo bakora kugira ngo mu by'ukuri cyangwa se kugira icyo bakora mu maguru mashya kugira ngo hagabanywe ubwicanyi ndetse no kurinda abasivile. Abakurikirana ibibera muri ako gace bagaragaza ko hakenewe ubutabazi bwihuse, guhagarika imirwano byihuse ndetse no kubahiriza gahenge, nabyo ni biri muri gusabwa. Kuba abasivile mu by'ukuri kuba abasivile barindwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kongerera imbaraga mu biganiro bya politiki bigamije umuti urambye w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi ku mpunzi ndetse n'abimuwe. Uko imirwano rero ikomeza gufata indi ntera niko ubuzima bw'abaturage burushaho kujya mu kaga. Icyifuzo rusange nuko impande zombi zihanganye zashyira hamwe muri rusange cyangwa se zashyira imbere inyungu z'abaturage, zigashyira hasi intwaro, hagatangira inzira y'amahoro arambye azagarura ituze muri Masisi ndetse no mu bindi bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Hanyuma rero ahandi twavuga mu gace kitwa ngo ni Buhaya, ituze ryagarutse
hamaze iminsi havugwa imirwano karahutaka. Ibi nabyo ni ibyo kwishimirwa, aha naho ni muri Masisi. Hanyuma ikindi twavuga, reka nyarukire i Kinshasa, reka mpere kuri iyi nkuru y'ibya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Afurika y'Epfo. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwifuza ko Afurika y'Epfo yabufasha kubaka igisirikare cyabwo FARDC binyuze mu kugiha imyitozo n'ibikoresho hashingiye ku masezerano asa n'ayasinyiwe i Pretoria muri 2004. Iki cyifuzo cyatanzwe nyuma y'aho Afurika y'Epfo ikuye muri Kongo ingabo zayo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo bwo kurwanya ihuriro AFC/M23, ikanateguza ko ingabo zayo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zigiye gutaha. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byasobanuye ko icyemezo cyo gukura ingabo muri MONUSCO kigamije guhuza ubushobozi bwazo kugira ngo bukoreshwe mu bindi bikorwa. Minisitiri w'ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mwandiyavita yagirira uruzinduko i Pretoria tariki 21 Gashyantare uyu mwaka, aganira na mugenzi wo muri Afurika y'Epfo André Motsekega ku kongerera imbaraga ubufatanye mu rwego rw'igisirikare. Minisiteri y'ingabo muri Kongo yagize iti mu kiganiro cyabereye mu muhezo, abayobozi bombi baganiriye ku nzego zitandukanye z'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare ndetse n'urwihariye hagati y'ibihugu bibiri. Ingingo yo gusubiramo amasezerano y'igisirikare yasinywe na Kongo na Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2004 yari kuri gahunda. Impande zombi rero zumvikanye gushyiraho itsinda ry'impuguke zizaganira ku bufatanye bushoboka hashingiye ku byari bikubiye ku masezerano yo mu mwaka wa 2004, hanyuma zifata umwanzuro ukomeye ushobora kuzashigikirwa cyangwa se kuzashingirwaho hasinywa andi masezerano. Amasezerano ya Pretoria kandi yasinywe muri Kamena 2004 nyuma y'igihe gito Kongo ivuye mu ntambara z'urudaca. Cyari igihe cyo kubaka amahoro, umutekano n'ubukungu muri iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere, cyane cyane amabuye y'agaciro, ariko gihungabanye ku bijyanye n'umutekano. Yitwa Mazerwa Lekota wari minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo yabwiye Jean-Pierre Ondekane wari minisitiri w'ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ko ingabo zabo zizajya ziha abanyekongo imyitozo, zibaha ibikoresho bya gisirikare, zinabaha ubufasha tekinike. Itandukaniro riri hagati y'umwaka wa 2004 n'ubu nuko ubu nta biganiro by'amahoro birahuza abanyekongo ngo hakemura amakimbirane yatumye bafata intwaro. Biyemeje rero kwihuriza mu gisirikare kimwe cy'igihugu cyangwa se kugishyigikira. Muri iki gihe leta ya Kongo iri gushaka abafatanyabikorwa benshi mu rwego rw'igisirikare bayifasha kubaka igisirikare cyayo kizwiho kugira intege nke. Byitezwe ko ibiganiro bigenda neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zizajya zigitoza zigihe n'ibikoresho binifatanye mu rwego rw'ubutasi. Iyi ni inkuru tumaze iminsi mu by'ukuri itugarukaho. I Kinshasa, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kuganira n'abari muri opposition ndetse n'abarwanya leta y'u Rwanda. Tshisekedi rero biravuga ko ari mu myiteguro yo kwakira Kinshasa abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barangajwe imbere na Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ni nyuma yuko nta minsi myinshi ishize, mu cyumweru gishize twabwiye ko habaye uruzinduko rw'umuhungu wa Perezida Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, hariya Kinshasa mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Kongo. Hanyuma ibyo uyu mugambi byatangajwe n'umunyekongo Pero Ruwala uzwiho gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere mu butegetsi bw'i Kinshasa. Uyu mugabo usanzwe aba mu gihugu cy'Ububiligi yavuze ko usibye Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress cyangwa se RNC, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Tshisekedi ateganya kwakira barimo Rudasingwa Theogene wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka RPF Inkotanyi, harimo David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Ntibizwi ikizaba kijyanye abo bagabo i Kinshasa, gusa bitekerezwa ko uruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Tshisekedi amaranye igihe.
Kayumba Nyamwasa na bagenzi be rero bategerejwe i Kinshasa mu gihe mu bihe byashize Tshisekedi yagiye ahakirira abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda basanzwe ba mu buhungiro. Aba barimo Eugene Gasana yigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda i New York muri Amerika mu muryango w'abibumbye, na Jean-Luc Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal ugeze kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu Gushyingo umwaka ushize ubwo perezida Paul Kagame yaganiraga n'abanyamakuru, yemeje ko mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze igihe akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Jean-Luc Habyarimana mu kubaka umutwe wa FDLR kugira ngo ahungabanye umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko uwo mugambi urimo abantu benshi barimo n'abahunze igihugu. Ati hambere aha mu myaka cyangwa amezi twamenye kumwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bakora kuri iyi gahunda ya FDLR, ndetse barinjijwe baterwa inkunga y'amafaranga. Bamaze igihe bakora ibintu byinshi ku mabwiriza ya perezida wa Kongo we ubwe. Hanyuma twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basuyemo guverinoma ya Kinshasa. Hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemwe harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze nko mu myaka 20 ishize, nanone kubera kugira aho bahurira na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa byo kubangamira ubusugire no gushyira hasi guverinoma. Hanyuma Perezida Kagame yavuze ko kuba FDLR ikomeje gukingirwa ikibaba na bimwe mu bihugu by'u Burayi bifatanyije n'umuryango wa Habyarimana nk'umugore we Agathe Kanziga na leta ya Kinshasa, bigaragaza ishusho nyayo y'uko ikibazo cy'uriya mutwe giteye ndetse naho uhurira n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Kagame yemeje iriya mikoranire mu gihe amakuru avuga ko Tshisekedi na Jean-Luc Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije kuyifasha kubona abarwanyi bashya ndetse no guhabwa ubuyobozi bushya, ndetse ko uriya muhungu wa Habyarimana azaba ari we uyiyoboye. Umwe mu bantu ba hafi y'ibiro bya Tshisekedi mu mwaka ushize yatangaje ko uriya mugambi unarimo abanyamuryango b'ihuriro RNC riyoborwa na Kayumba Nyamwasa n'iyiyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Padiri Thomas Nahimana. Bivuga ko Tshisekedi ateganya inama yo ku rwego rwo hejuru i Kinshasa muri uyu mwaka wa 2026 izahuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba biyita batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Hanyuma reka rero ngaruke ku byatangajwe na Maître Moïse Nyarugabo tugana no ku musozo. Maître Moïse Nyarugabo yigeze kuba umusenateri, yigeze no kuba minisitiri muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu yabajije abahuza mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo abahuza barimo Katari na Amerika ndetse na Perezida Ndayishimiye, impamvu ngo bakomeje kuruca bakarumira ku mabi ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rikomeje gukorera mu misozi miremire hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'uko izo ngabo zirimo FARDC, FDNB, FDLR n'abacancuro zikomeje kugaba ibitero ahazwi nko mu Minembwe no mu gice cy'imisozi miremire ya za teritwari za Uvira na Fizi ni Majyepfo ya Kivu. Hanyuma mu by'ukuri ikindi ni ibitero ririya huriro rimaze iminsi rigaba ku mitwe ya twirwaneho na M23 ndetse no ku baturage bo mu misozi miremire, mu gihe mu by'ukuri ku ya 18 Gashyantare hakabaye harakizwe mu bikorwa gahenge kifujwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibi bitero mu gihe yari yaremeye ko izubahiriza kariya gahenge. Nyarugabo ashingiye ku bitero bya za drone z'ubwiyahuzi n'ibyo ku butaka bikomeje kugabwa mu duce twa Rwitsankuku, Bicumbi, Mutunda, Rugezi, Gakenke, Rubemba n'ahandi. Yagaragaje ko mu bigaragara itariki ya 18 Gashyantare itari ya gahenge, ko ahubwo wari umunsi wo gutangiza ibitero simusiga no gukora ubwicanyi bwagutse. Ati igitangaje nuko ku 18 Gashyantare umunsi agahenge kagombaga gutangira kubahirizwa aribwo iri huriro ry'ingabo ryagabye ibitero ryifashishije ibisasu bikomeye ku midugudu yose ya Minembwe
bitera inkongi z'umuriro i Karongi na Kalingi ndetse binica abantu Irundu no mu yindi midugudu. Bisa naho rwose ahubwo tariki 18 yari ikimenyetso cyo gutangiza intambara iri ku rundi rwego n'ubwicanyi bwagutse. Maître Moise Nyarugabo avuga ko ibitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa rimaze iminsi rigaba byaguyemo abaturage b'ingeri zose barimo abagore, abana ndetse n'abasaza. Uyu munyapolitiki yashingiye ku mabi akomeje gukorerwa mu misozi miremire, yabashije abahuza barimo Perezida Faure Nyasimbe wa Togo, Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari n'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse na SADC impamvu bakomeje guceceka kubiba kandi babizi neza. Ati kuki mukomeza guceceka kuri aya mahano kandi muyazi neza, aho drone n'indege za Sukhoi zirasa abaturage buri munsi mu buryo butigeze bubaho ahandi hose. Akomeje abaza ati ese iyo ibintu mu by'ukuri nibihinduka nabwo muzakomeza guceceka cyangwa muzahita mukanguka mutange amasomo ku burenganzira bwa muntu ndetse mutangire gushyira igitutu ku bantu? Ese agahenge, igitutu, kubazwa inshingano bireba uruhande rumwe gusa mu makimbirane? Tshisekedi n'abafatanyije drone zabo n'indege za Sukhoi byo byemerewe gukomeza kurasa, abandi bagasabwa kubyemera gusa. Hanyuma Moise Nyarugabo rero kandi yabashije Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi uko yiyumva mu gihe afite inshingano zo kuyobora Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kandi anari ku rugamba ruri mu ntambara, ari ku ruhande ruri mu ntambara hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ati wiyumva gute igihe wishimirwa i Addis Abeba mu gihe batayo eshatu z'ingabo zawe ziri i Mulima, Pwezero ndetse na Minembwe zimena amaraso y'inzirakarengane z'abanyamulenge? Maître Moise Nyarugabo yashimangiye ko akarengane no kubogama no gukoresha indimi ebyiri bidashobora gukemura ikibazo. Yunzemo ko mu gihe cyose hatabaho kumva impande zose cyangwa se ngo hashakwe ibisubizo bishingiye ku mpamvu muzizi ibibazo byugarije Kongo, nta bisubizo bizigera biboneka.